Helo, sut ydych chi? Dathliad Cymraeg yr wythnos, Welsh celebration of the week. Dathliad Cymraeg yr wythnos. And this week we celebrate Diwrnod Santes Dwynwen. Diwrnod Santes Dwynwen, St Dwynwen's Day. And yng Nghymru, in Wales, we celebrate Diwrnod Santes Dwynwen ar y 5 ar hugain o Ionawr. 5 ar hugain o Ionawr. 5 ar hugain is 25th. 5 ar hugain, 5 on 20. O Ionawr of January. Ond pwy ydy Santes Dwynwen? Who is she? A pam ydyn ni'n dathlu hi? And why do we celebrate her? Gwyliwch y fideo ar YouTube I ddysgu am Santes Dwynwen. Watch the video on YouTube to learn about Santes Dwynwen. Diwrnod Santes Dwynwen hapus I chi gyd. Happy St Dwynwen's Day to you all.